Kei te hara te kāwanatanga o Aotearoa ki te akiaki i tōna hua kāwanatanga o te pāpaka nui a Māui. Hara ki te āwhine i ngā tini Māori, kua raru i ngā waipuke nui. Koe nei te pātaia ngā rau Māori kei reira e noho ana, kāore i te āwhinatia i tēnei wā o te raru. Kei a Mikey Sherman ngā whakamahuki. Ma te kāinga tahi, ora kāinga rua, koe nei te motuhinga mo te tokomaha kua raru i ngā waipuke nui. That is one area that would give some peace to every evacuee that's coming in. Engari e kore e nei whare e tuwhera mua ke tonu atu, ā kei reira te raru. He nui te mahi kei mua i te aroaro, engari karekau he āwhina ma te hunga o te wā kāinga nei. Once we got that confirmation, we felt shattered for these families. Mothers who have got their children sitting on the floor at these evacuation centres and they're just like, I don't know what to do. E rua ngā kaupapa āwhina e whai oranga i te hunga kua raru, he oi kei te tūwhera noa era ki te hunga i tae mai ki ahi treiria, i mua i te tīmatanga o te tau 2001. They're not asking for handouts, they're asking for a hand up. Please help us. E nui atu ngā tangata o Aotearoa e tae atu i reira, e whai kaha mo te mahi, nui atu tō rātou tāke e utu atu ki te kāwana, nā te me e pirangi e hei mauori te ki te mahi a tātou i kune ki a rātou. Kei te takiwā o te rua te kau mano tāra te pūtea kua tukuna i ngā kainoho o Aotearoa ki te uepu Red Cross, hei tautoko i te hunga waipuke. Kare tika e mau maro mo tēnei wā, kua tai atu te wā, hei mahi kaha te kāwana o te rāwhinga, hei awhi atu ngā tangata e mākuku haere i reira. Hei tā reipa me kaha i nāia nei a John Key ki te whakatika i tēnei take, he oi i kōrero a te karere ki tōna tari, hei tā rātau he take kē tēnei mā te minita a Murray McCulley, kaore anō tōna tari kia whakahoki kōrero mai. Mikey Sherman, Te Karere.